Tiga jiblia bapniat balai ke parti jopi ban mapi pia ben palat ke VPP balai pia ben ke VP nasdang syakut ubah ardan balai itu kadang kan ini ke politik semua kabangi penkesan lah jongkannya te hajing sisa ke parti NPP ke bailam ini ke government kebetulan pun kikam ke bahap menteri kumbalong mentakling idon haduk laipu arngut ki amali mut ke majority parti ke beliti ke government tiki bon pelak kikam badi menteri nam ta jing bah jing miat jong state government te langi pai khmat sya presiden jong VPP belong ru MLA dan ha opposition henry ke basusi kalong bah ke assembly session ke badi banyatai menjula banyainnya but kebaar pat datang hapok kiren sani lap election but haki jaka bapenlong jingelang paiba ban persya sarkar keren pun teliki eki bangi hap ban pensyai kamde ka jing ngingim dan por ban ya keren batno henry habaki wei pat ki keno ni hap ban pensyai teng kamislit pat iki babun ki brio te kata he ngiru hang ni ngimwan dan namenta utau presiden VPP ngiwan han ni namenta jungi rei teng lada don pat kimat ki bakongsan bingi hap pensyai ni hap ban pensyai mo te ditang kata he na kalyang jungi rei ngim dan por ban keno eno rei ngi yeng tang ban hap dada don bakawang keti e kaswata jumpi do ni siap lao piap kenther pakan kuat denam dai te tang kata he ka bangi de long kamdan raya ngali de pikiran badan ngalak khamtip bah manga banga trailang bat i mensyua nadu 2012 ngedon haka clean politics henry nga bala long victim la sya ilam bakla ngam kwa kipai ba ru kin sya ilam bakla 371 ru ngilai khun hatu kapor nginong badan kamlong kan ni pe yo la dawan ra ke 371 kan du sik schedule ong em nga khamtip manga kum presiden joka HSPDP itu kupor ni ki babot habsyes ngap henry kamuda isyuru nyong pej ngin yakhun ngin yami ngala syatit bom lati hapulit hasi RP ban weng no ya kamuda belawan ra Dr. Mukul how 2015 naka parti kongres satu kapor bayalam ya ka government ban insist si ki brio hapo sor shillong lini kita ki master plan area kamut 10 km radius jong ka Shillong kin hap ha master plan area but baro kini gibreo kin hap shim building bylaws na kamuda ka building ses ka bahe ka labor ses ka bahe dei ka jingyakhi atu ka por ni ong badai ban weng pe denotify henry dangila yakhi damiet poisi yang Dr. Mukul bani di syalang ni bala jingem la pangmet na kating jing syaki ni long victim takadau ladai keren long ngi kham la sutu nama mi lai dekam te ya kino ki points ki ba sya keno lani wat padang jungi ngidon ka hok ban pensyai kata kam don jingpe te pidon ka hok ban keli ngiru don ka hok ban jubak